राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे kan pathian ram ring chan na tual zol khopui thiang hlim khovel mun thiang hlim te jing ro pui ber pol kan nam indin na mun ram pathian ring tu te khopui le kan bul pui ayodhya atangin chibai ule kei hi Ashwini Kumar Misra kani e ayodhya pathian rama piana khuwa atuna hian ram mandir ro pui tak sak me kania he mun ro pui tak hian ti sa le tharawa ayodhya mi pui te tan mason ro pui tak athen me ka nakin zela po mason nar ani zel do nani tuna chuan engtin chi ange he mun thiang hlim le ro pui sak na tho mek le ram pathian tual chai na khopui moi na te kan thlir ho do nani mun thiang hlim tharaw le taksa chaw na le dam lo ten dam na chang turan pan thin khopui thiang hlim ayodhya hi namzia rang kan nei te bultan ani in sa khomun pui chanchin hlui chuina ko ate po din hun poi mo tak lu tu ania tu la hian mason hun rang ranga mu theina oma ayodhya po hun poi mo tak tak che that ni in ayodhya tan chuan hun rang ka chak ani ome अयोध्या के नवनिर्माण का स्वर्ण काल है वर्तमान में sanatan sakhwa tan chuan tu la hi kan hun ton san lai berni in kan mandir te poro pui taka sak me kania mandir ro pui tak sak me kani chung changa hian sanatan sakhwa ai o in kan prime minister za om tak home minister le he malak na boi puya theitop chua tu te chunga thinlung takin lom thu ka soyani pathian rama ram hnuai tir bawani a akal bo hun chung aman top na ayodhya hian pathian rama mangai tu te an fuan khoma lungrual takin pathian an beho thinani hei hi ayodhya mi puite tan po ahluin anin chuan na ber ani bok tuna hian ayodhya hian kongtin rengin ma ason zela he khopui hi sanatan sakhwa zui tu te tan in pui an mun pui poimo tak ania tun din huna ayodhya chemoi na le masona tura malak na hian mi puite tho ho na atha ema mi khwalte puin he an malak na le an tho ho na hi an fak le ani pathian biak na hian hlim na a oma ram le sita ming fakazai te an ro puina puang chuaka mani in ser sanga hun man hi tai matak le thanem ngai takati turania chuta chuan ha dam na le hlim na a omani ayodhya hi pathian rama pian na aseilen na ania ayodhya hi sanatan sa khomun puile chor chuana ania Sri Ram hi India melan na ania ayodhya hi alaimu ani hun kal tole tun hun lo om zel tura po ram hi India laimu ania tuna chuan ayodhya po in hun rei tak an thana thut nuwa masona lam hoin ke apen vele ta ani hun local zela teimak na hi kan nam nun phunga abet chho zela pathian rama piana mun nge ya mandir ro pui tak sak mek na muna po kan du thu sam te ti lo ting turin rim takin kan thok me kani kan thorim na te thanem ngai taka kan bi ram na te taima taka kan thora hi nakina a hlok na kan la tel do na ni ram pathian che na mun chu mun ral muang le nuam ani sia khovel pia lamami ni omamoi ram mandir ro pui tak chu tuna hian sak chho mek zelania he mun buat saina hian man lai vedik thiam na le tun lai fin na le pan ruate tangkai takin man kop ani ram pathian pian na ayodhya hian ram pathian sipai rual ten ram lala ram chen mun ro pui tak sak pui klin ngei tumin nitin rim takin na an thok me kani लक्ष्य राम जी सिद्धि राम जी राम ही राह बनाई राम ही राह बनाई और अब कलयुग में श्री राम की कृपा से ही एक अलौकिक स्वरूप को आकार दिया जा रहा है जिसमें वैदिक पद्धति और नवीनतम तकनीक का अद्भुत संयोग है। राम काम
mandir satu te rim taka na thok tu te hian fak an phu em ani ram pathian chanchina po kan hmuwa thelei thlengin tuipui chunga lungmanga lei an siam khan an thok chhuak ani kha khata khan thelei hne na atel ve chan an zota thelei chuan kate na a pathian ta na ka ti thei to kani atia khatiang khan tu na po hian mitin mai hian kan thei top kan chua abik takin asatu te hi an taima in an thokrim em ani ti hian do thei takin na an thoka lungpui lian tak mangin helai mun hi chei ani bokani he lungpui hi khoilai emo tangalak mai ani lova ram mandir lungpui ania he mandir lungzong zong hi Sri Ram anga ngetle klo an ni bokani Ayodhya asak mek he ram mandiro puitak hi zo felapi fel ani theina tur chuan hun aladu dewanga amai ro chu ram ming lam zela taimataka kan thoa na thok tu ten ram mal somna nena chak taka an tho chuan pe fel ani thuai do nani he mandir sakna hi nasatlia ani lava he na hi pathian in cheboina ania in thoina ania in hlanna ani bok he na hi pathian ramarong bol na dik takania ram fakna le in pek na ani zia an riat chian emawangin na thok tu te po hian phurna nasatak an nei ani और मंदिर का अद्भुत वास्तुशिल्प सुंदर से सुंदर निर्माण के लिए इन्हें प्रेरित करता है पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं इन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं जय श्री राम रोपुई बेरो से kan pathian ram tan mandiro puitak Ayodhya hian sakme kania he mandir hi India ma mandir lian ber ani do nani helai huna na ka thok thei hi kalom ema ka ngai lubok helai huna hian mandir sak ani do na na thok tu tur mamo ani thu ka riat khan ka dil ve ta hala he mandir hi sak zo ani huna rilu le tak sadam na mitam takin an chan ngei ka be se ni mandir sakna tha thok tu te hian van nei anin ti hlea he na an thok thei hi lom om an ti thewa he mandiro puitaka an sul nu om ve reng to tur hi an ngai hlu tak zetani lungcher tu an niemo lungrem tu an niemo labor naran poni se an zawai mai hian phur takle thathau takin thlara walom na nasa tak nen na an thok thina ni misteri na hi kumsom ni le panga ka thok towa mun ranga kalin mandir po engamozat ka satowa ma se helai mun angreng renga nuam ti taka thatho na hi kanei ngai lo thinlung hi ahlim em mai ani hi pathian hatho ani in ka ria rilruwa pathian polna an chana wang te po ani ang tai matak le phur takin ha po soilovin ta an thok ni tina mani in rin tok na le in chuan na an neya tlangwala no panglam an nemo patling kum tam lam po ni se phur takin an mazon thewa an na thatakin zel thel haulovin an thok suau mai ani helai mona kan thok ve thei hi kan van nei tak zet zetani ram mandir satura kan local hi kan nu le pa kan nu pui le fanau te po an lom ema kan na thona chanchin min zo poin anom thu le kan that thu lo chu hril tur kan nei ngai lawani he mandir sakna hian ram chung hun rang atangin ha thok tu an fuan khoma engineer supervisor tele thok tu dang te po hi ram chung hun rang atanga kal khom ni in pathian ram mandiro puitak Ayodhya hian adin ngei theina lungrual takin na an thok ho thina ni lungkerte arem te hi Madhya Pradesh mi tele
Rajasthana miten an thok tlang puya abik takin Rajasthan lama lungker thiam ten mandir cheimoi na hi an thok deuh bi kani lunga kan ker tur hi uluk taka design an niya design te hi a shape tur siam thin phot ni in a design kan siam sa milin kan kata kat nuwa kan chul mamin kan thel mam le ta thina ni helai kan lo thlen nuwa na kan tho hian pathian ompuina kan changa kan tho hona anuamin ta asot ema modi malak na le ruam man na te a felfaya ram mandir thatak ading nge yang helai muna na kan thok thei hi kanin chuanga rilu le taksa zong zong ka theina sang ber he na hian ka pe ve thina ni mandir sakani mek la hian heng asatu te hi a chevel khomi pui te hian an duatin an ngai sak ema tin an thalai te po mandir sakna huna hian mi thanem tak anin hloa in ti nei tu tak le in chuang takin na an thok thina ni helai muna na kan tho hian nuam kan ti ema a chan pakhat chu kan no pan lai tanga thon thu hria takan lo hria thin kha ti hian ataka achang chomek zela ataka om ngei theina tura pha tho tu te jinga tel po hi kan kum khosoi aking do nani Ayodhya hian masonan ta tho lai tama khomi puite tan hun hlatak pan ngai lovin om huna in hlo narem chang tam leya chung ko tam tak tan a chen fak om le do nani khomi puite poin hetia mandir na kan thok hi minlom puya na thata kan izia an soi cham chi ya mandir pe felani hun an hak lela kan sak zo hun tu te hi min zot fo thina ni Ayodhya Ram mandir sakme khi India tan me lungpoi mo takaniya Ram chanchin ji ana chuang reng to tu punpoi mo tak anie August ninga kumsang ni somnia khan Prime Minister za om tak Narendra Modi ji malak na in Ayodhya hian Ram mandir Divya Bhavya le Navya block sak na lungphum phumania kumzatam takal ta tanga Ram pathian betu te nga fa andu thu sam chu voin hian ti hlotlin anime kani kumsang ni somni okas ninga tang khan cholovin mandir sakna hi tho ania kan muang hian kum thum chung lekin heti khoparo pui hian aruang amdin ani to ani ogas ninga kumsang ni somni kha mitam taktan andu thu sam ti hlotlina a omni ania munthang sangaram mi puite thanem ngai na ra chua ani kiltina tanga be na le do dalna ato nuwa ogas ninga kumsang ni somnia hun tha in her chuakin Sri Ramapiana mun nge ya Prime Minister Narendra Modi chuan mandir din na tur lungphum phumin Ram pathian hena hlan thiang hlim na hun tlotling takin a mangani mandir sakme khi sakzo thui ani arin oma Rama pena mun ngaya Ram chibai buka punkhom na hun po buat sai thui ani ang ground floor hi kan pe ti toa first floor kan khoya achung lampo hi kumthum kumli vela kumsang ni somni paruk vela chuan kan pe felvek man to ang he Ayodhya Ram mandir hi man lai nun hlui sa khobul tan na le tun lai thiam na moi tak in fin na mun ania man lai India ramro puina hriat reng na le tuna India maso na dar thalang poemo tak ani mandir sakna thome ka hian harsat na rang te po antok ve boka technical problem voi duai lovan to ka na te po ate chuan ob velek lek thina ni जिसे तकनीकी विशेषज्ञों की समिति ने बखूबी सुलझाया
asak na tur lei hi zirchian vek ni in meter za som ni thlenga thukin leiver ania chuta chuan lungchang a omlo ti hmu chua ania lei hnip tak ni in meter kwa ver thleng phei chuan lei hi a thol hle hetiang ani wang hian meter kwa ba ka meter thum awain meter som pani thleng lain lei thol deuh te hi pai chua vek ania concrete layer engmozat pha ania heng concrete layer te hi fit khata cha anni bok mandir sakna hun ma zong zong hi concrete 250 mm cha in kan chung chuak vek ani chu chu ani na taka chuan lungchang anga chan tur kan siam chop ti na ani chu 15 मार्च 2021 August ninga kumsang ni somni mandir sakna hun tur along phum phum ani nu tang khan mandir sakna hi chum lo chat lavin voin thleng hian tho mek zelania he mandir hi sanatan sa khomi le sa tetan in pui ania ram tual chaina ataka tlo thei sa khomun thiang hlim ani boka chu wangin kum tam tak thataka din ngei theinan a tha thei ang berin sak ani kumsang chuang dai tur building kan sak don chuan kan bungrapan tur engpo mai hi a that hun chung kumsang khat ai tam ani tur ania tun lai kan man tlang lon heng road le cement concrete te hi kumza bak chu an rin plak lo ti hi mithiam te chut da ania hetiang ani wang hian lungchang thatak mangin he mandir hi sakni in lungchang lungpui chau man ania lung pakhat le lungdang inzom na po hian lung le lungkha in heng rem theitur angin chervek ania chu ba ka thirman nge nge angai na chuan suan kan chunga chu chu kan tikhala kan mang mai thrin ani राजस्थान के heti hian Rajasthan lamatanga lunglak te chu moi takin chei ania hetianga moi dangdai takalung te hi kermoi anni wang hian mandir pumpui po hi amoin aro puya khovela po hetiang ang tak hi chu ala om ngai me ulovani man lai tanga thiam na kanin hlan chon te man tang kai na chang an hriale khovel chang kang zela thiam na le fina pung zel manga olsam le chak zo ka ta an thok te hi aro pui em bok ani bavi mandir seizong hi fit zathum somruk ni in azaw zong hi fit zani somli le panga le asan zong fit sang khat za somruk ani ang he mandir hi mun thuma thentur ania mandir sakna hi chak takin kalpui mek ni in zo fel thuai an be se ni Supreme Court atanga amun lei phalna an lak to nuwa abulvel ram acre engmozat le dil na thelu le ni in mandir ba ka a chevel chei moina tan te ram tual chaina thin tiang theiber tur thil rang rang da na tan heng ram te hi buat sei tum ani bok मंदिर तीर्थ क्षेत्र ने आसपास कई एकड़ जमीन को खरीदा mandir kiltina hian bangsang tak tak parkota anti mai siam tum ania chu chu fit som pali le achan ve sang ani ang kiltina mandir te naw siam vek anianga hanuman ji le nagpura te puja sakna tur po siam tel ve hal tur ani bokang chimlam atangin mi pui an chua kanga he chuana konga hian pathian sang sang te pula tong trai theina hun buat sai ani bok kani khopui thiang him ayodhya din tur he mandir hi khovel mandiro puita jinga po zapui omlo tura ngai ania achei moina te hi belchian adol em veka mandir a khoilai mai po hian india thar chakjok le ro pui jok a pho chuak thle ani समूचा मंदिर परिषद अयोध्या में केवल भगवान श्री ayodhya hian ram pathian mandir sakna chau hi tho anilawa आने वाले वर्षों में khopui chunga mason na nasatak athleng me ka संपर्क और संचार mandir honani huna khomi puite tan phurrit ani lo na tan का नवनिर्मित akal po na te thuam that ania सुविधाओं से लैस है
Norbit Railway Station chau lo po rail kalna siam ni in airport te de po machopa ala ombok ani hetiang ma sona tha tho me ka wang hian kho chung le kho chevel mi puite tan in hlo na le eizon na kongzaw takin ain hong mek zel bok ani जहां कण-कण में राम है Ayodhya hian Sri Ram biak na mun chau sak ani lawa अयोध्या में helai mun om zong zong te tan बन रहा है hun thar beise na thar siam mek zel ani zo नया कलेवर दिया Ram pian muna mandir ro pui tak din ani mek la hian nakin zel chuan lo la om tu te tan khovel tha zo changkang jok buat sai ani ve mek bok ani लिहाजा sumle pai lak lu economy lama po संरचना का helai kho chevel te hian nasa takin ma an son nge rin ani सुविधाओं से सुसज्जित करीब 100 he station hian ni khata अयोध्या के विस्तार mi noi li le si nga vel adol zo wani पूरा हो गया है soitak ang khan mandir sak na tho ani tang hian khomi puiten in hlona tur na tho tur an nei tam hleya ma an sot chak le bok ani लोगों को रोजगार के नए अवसर हासिल हुए हैं kan chevela hian maso na hi ganga lui ang main aluang ni in ka khria han enila kan khopui kong te hi athato em maya station changtung tak kan la nei ngai reng lo te kan an nei ta boka electricity po kan nei thato khop mai sum don na ani emo in hlon hrim mo poni se ta to tur hi mitin tan a om to ani ama ngai tu chuan in hlon na chu tam tak ania entianan mi za a som thum local train ni ta sela tuna chuan mi za zela som sari lai lut chuak an om reng angin a chut thei to ang hei wang hian rickshaw khal tu tele dorkai te po kan ezon na in ma ason na sa hle ni अयोध्या के कायांत Ayodhya khomi pui te malak na an muin helai mun ron tlo tu te hi an lung oin an hlim thin leya मानना है mabak eng tak an nei ni in ka hria ni के साथ ही व्यापार वाणिज्य और पर्यटन के केंद्र के रूप में उभरेगा voina khan kan leng kual vela nuam kan ti khop mai ram pian na te hanuman jali thlingin kan kala mun ma afain len anuam khop mai mason na na tho mu tur tam khop mai kong pui te po anuam to ama chuan kong pui hi hetiang hi ani ngai lo sumdong hotel nei restaurant nei te po an lok chho viau tura ka ngai समूची अयोध्या में pathian ring tu mi makta doi tam tak te mun pui an in pui Ayodhya a ram mandir din ha thaw hian maso na kiltina mu thein alanga sum do na kong ain hongzau hle ani और धर्म पथ आकार ले रहा है निर्माण गतिविधियों से यहाँ व्यापार और रोजगार के नए अवसर खुले हैं जितने भी युवा thalai te tan hian khwal jin te lo don son te jin pui tu tour guide na te ain hong tha hleya ram dang mi te kan ram chan sin an thil mai ba ka an ma ni khiat na ngei po apun bel don bok kani अयोध्या से वही बदलाव Ayodhya a hetiang malak na hlotling taka kalpui me kani ang hian देश में भी ram chung hun ranga po maso na kalpui mek zelania अयोध्या समेत nakin loka chuan sa khomun poimo tele kan nam nun zia rang tar lan na hun te po chei that ani chho zelanga chung te chuan ram dang mi khwal jin te hi pin ram ele bar maso na sum chevel po in ma ason pha zel don bok ani